Halo bro kerja ngai ko leki wi kuya kani kapor ko pamda leng ma jun ka YouTube channel ka junga MR Don channel. Hagani kapor ko pamda nga ko bon warai ki spang ka ka issue ni spang ka pang ka ba wi na ki minister jong ka wi jong ka NPP wi na ki he bat no yalam jong ka NPP ukran kop ya ka Voice of the People Party. Te nagaleng ka junga nga don bon ong kani kapor ko pamda sa pang ni wi rong ba. Namar ba kini ki brio jo kini ki wiki political party hagin ki si ki bamenta kila persang ban kern klebik na kapor namar ba ka politik ka jongki kadai ka badarti politik kadai ka politik ka bajaklia mo kadai ka politik ka jongki kadai ka bajaklia ka politik ka jongki kadai ka penbit ka politik ka jongki kadai ka ban pengop ka politik ka kadai ban kulun imbit pet jagi pai ba namar kata kadal ung no nu he nong unu he jong ni ka NDP ung ba haga election MDC hana ba ka Voice of the People Party kayo not ali gerkam kergai karkom keren nu urung ba imat kini ki minister jong NPP imat ki duna ga jimut berkhat imat ki duna kata ka boarding siu thu ka jongki haba kane ka Voice of the People Party nang kano tayo manta ngelio ya karisol MP bat kala job keput bat kala tam keput tang lengba saungut ki MLA tang saungut ki MLA kala yo kala kurdu sanlak tam nrulak duna te habang ini nunjur berke Voice of the People Party berke wiki party sepanggi ni ki MLA ki joki ki babun mo ki labun sa mga palat tangba Henry Kim nompoy re ye tang hasengkai jong ka Voice of the People Party kampat poy kata gabut ke joki ne tang hasengkai jong ka Voice of the People Party ro kabut joki kampat poy hana ba next hak MDC pat on your not ka Voice of the People Party tate riukai sya dari kat minister ibru roba lablong ino yalam jong ke NPP ran kerem klebik kana ta bi ayu kan ni apa ni kerem ni ong nang syu pi bani kerem bani ong bergedik bergem ya pere darai namar ba nanong gum ni mo ngong pi kino ki MLS jong kino ki yang persya ala ne kino ki MLS ki badon ka bor ne ki ba don menta wat nom keren klebik bat ka Voice of the People Party pi nomor ba ka Voice of the People Party ka dei siya ka bat siya ya kata ka nongrim ka deiru ka we ka seng ka ba shifting min kong ya ublay pi kiwi party kila pusyang ban pentobria ya ka Voice of the People Party da kitin ki ba per Henry Fight ba menta pada piong chispa ong kadno ro upai ba mentau larai kut ban penjuk suk ya ka Voice of the People Party kan syar marway hake se di sing ong itu kan syar marway menta kaman sai pe kai ne ngaku abnong yong ne uri rumba jong kene ka seng NPP wong ba on yo not ka VPP ngaku abnya discuss bat ni rumba ang disya lada don kinya discuss apa keresan media ada ngako abnya discuss bat na way rumba bat unik kan ga jengkran jong ne rumba kala pois klau nomor ba kat ki riu rumba ber ki riu sumpang ki no yalam iya ki no yalam apa ka ri garaj ni ken gene kitin podor ro gene ban kram ada bagi riu kim nom la coba ngai gene kitin ga ba pibi kram namar kata ka namar ba ki briu menta kila syai ber ki briu menta kila persang ban sotu lengba de jila kumar jogi barden basai moj lembat ka parti jogi baro ka wai Voice of the People Party kan pasai pai ba kan fair lut na do sedong bun na preng jogi ki bapun ki balang ro ngiradon kata ka mesim ka baya ik ngidan ka mesim ngimdon chu kata ka mesim singo parti batno henrengi khen ka jo pi nomor ba ki kita jingkala apo juga Voice of the People Party ngai iba ngalik dala ke jongi kemat dala ke joka ngalik ban sakhi ha kata ko ngi baga don jinglang pai ba juga Voice of the People Party kidon ketok kan ngut ke penhap ya lagi kiar ke joki ya penhap ke jagi mobile ane ke jaga bisa kan di tai kali I hasted
kini ai haka jaka haka ransan ka ba Don Sharman kini ai kili penbenang tu pe kini memal jina wan shalong ne pe kini ka psa jina wan shalong ne te namar kata ka dau kat kani ka jingalam ka jongki ro dan chakan tho namar kini ki tho ki kim nam poire se mo te ka jitu juga yang no riurung ba kalong ba ka kila ki wat nom yalam bakal lagi pa ba namar ka jingalam bakal lagi pa ba namar kata ka dau ka penbit yang iu babun balang te namar kata ka dau next kamba nang nes kamar ki bru jigi kim bichure mo rikasi kani ka rikasi jungi ka ba la no ka ba tipru tiplai de mo henry ta don bai kai ki bru jigi automatically ya don kila don ka jik soktu apo ka jungi bukan ka joki segala ranman yang woi bru rong ba ola kan be kum ne tingam don isu perlo pono ya ne ketang kata henry mangi ki ba nang ne na than nong poro tharai next mbc nang iskem mo pra om sajuk put sharmar wei hana pun om yonat kata ka jingkern jungi kala kalamar kumpong ti lalong ku metu lupa ba mangi ka NPP ngelayo not lalong ku tate nomor bab ka voice of full party nanis kemat kadang kiu nomor baki kam gi jungki ki mat gi jura gi baki ki le henry kilong gi basit gi basai kilong gi ba persut nak yo pai ba ya bubun balang mo ketangin video yang akan ke bom tang ne nanis kemat ni scam ba haga MDC next MDC election nang scam ba un pra un tuk kade kalong ke masa juga ya uru ba juga nika NPP bawong hana ba ka voice of full party nga haga MDC on your not tes lerai ban yes go kum kata ten kam tam le kibru rumba kam tam le kibru di bala bat lagi kam gi ba he mo seloran di ban ong kata di sya ketom le kata namar kata ka politik jogi ande ka politik juga voice of full party pat kadila kumwei kabali kabayong hakamat juga voice of full party sin bagali kadai bali sin kabayong kiwi party ki aga bayong ki berkalali aga bali kin kalayong kata kadai ka nongrim ko joki kadai ka nongrim juga voice of full party kabali sa kabayong saboyong kadai kata dai nem pai ba tangini video kejat ki juga akan follow tak kulis